Zanimljive vijesti dolaze sa Zaporoškog fronta. Ovdje su Rusi nastavili svoju ofanzivu i brzim, taktički opreznim napadima i manevrima dodatno ugrozili odbranu Ukrajinaca u ovom sektoru. To je stvorilo presedan za bitku za kontrolu grada Guljapolja, gdje su ruske diverzantske jedinice već ušle u sjeveroistočna i jugoistočna predgrađa. Guljapolje je jedan od značajnijih gradova u ukrajinskom dijelu Zaporoške oblasti, koja je uglavnom ruralna, sa nekoliko manjih gradova poput Guljapolja. U glavnom gradu oblasti, Zaporožju, živi oko 700.000 ljudi, dok u ostatku Zaporoške oblasti, zajedno sa selima i manjim gradovima, živi oko 100.000 ljudi. Zaporožje je peti najveći grad u Ukrajini i četvrti najveći industrijski centar, gdje se proizvodi trećina ukrajinskog čelika, a nalazi se i najveća hidroelektrana u državi. Ruske snage, koje probijaju istočni dio ukrajinske odbrane na ovom frontu, trenutno su oko 70 km udaljene od Zaporožja, kojem se žele ofanzivno približiti i potencijalno zauzeti tokom naredne godine. Iz tog razloga, Rusi moraju da zauzmu Guljapolje kako bi obezbijedili dalje napredovanje i logističko snabdijevanje prema Zaporožju. Početkom novembra, Rusi su uspješno probili bivšu ukrajinsku liniju odbrane kod rijeke Jančur i zauzeli grad Uspenovku, što im je omogućilo nastavak dejstva prema Guljapolju, od kojeg su ih dijelila samo polja i nekoliko sela na udaljenosti od oko 15 kilometara. Ruske snage su potom napredovale sa sjeveroistoka kako bi zaobišle glavne ukrajinske fortifikacije koje već više od 3 godine brane Guljapolje, a koje se nalaze južno i jugoistočno od grada kod južnih predgrađa i sela Zeleni Gaj i Červone. Zbog toga su Rusi nastavili prema selu Ravnopolje, čiji je taktički značaj bio u tome što se nalazi sjeverno od ključnih odbrambenih položaja kod sela Červone, Zeleni Gaj i samog Guljapolja. Zauzimanje ovog sela i okolnih polja omogućilo je Rusima da Červone i Zeleni Gaj dovedu u poluokruženje. Ovo je izazvalo paniku među borcima ukrajinske 102. brigade teritorijalne odbrane, čije su veze sa komandom bile prekinute. Ako vam se dopada sadržaj i želite pratiti naredne analize, pozivam vas da se pretplatite na kanal. Vaša podrška omogućava da nastavim raditi ovakve detaljne i kvalitetne materijale. Idemo dalje sa videom. Zbog izgubljene komunikacije, pripadnici brigade počeli su haotično i neorganizovano da se povlače, bez dozvole nadređenih, što je dovelo do slučajeva prijateljske vatre, što su potvrdili i proukrajinski izvori poput Deep State-a. Prijateljska paljba dodatno je povećala paniku i dovela do gubitaka među ukrajinskim vojnicima, nakon čega su potpuno prestali da pružaju otpor i nastavili povlačenje. To je dovelo do toga da ukrajinski položaji u taktički važnim selima Červone i Zeleni Gaj budu potpuno napušteni i prepušteni ruskim snagama bez ispaljenog metka. Nakon toga, haotično povlačenje 102. brigade izazvalo je dezorganizaciju i među glavnim ukrajinskim jedinicama unutar samog Guljapolja. Te snage nisu očekivale proboj kod Ravnopolja, a kamoli pad Červone i Zelenog Gaja, pa rovovi i druga utvrđenja na istočnim i sjeveroistočnim dijelovima grada nisu bila spremna za suočavanje sa ruskim napadima. Zbog toga su Rusi ubrzo uspjeli da zauzmu selo Zatišje sjeverno od Guljapolja, te istovremeno osvoje položaje na istočnom i sjeveroistočnom dijelu grada. Tako je započela bitka za Guljapolje. Snimci borbi iz grada pokazuju da ruske snage koriste avijaciju sa navođenim bombama, čime dodatno pojačavaju pritisak na ukrajinske položaje uništavanjem utvrđenih tačaka. Zabilježena su i dejstva dronova, koji su unutar grada locirali ukrajinski tank M55S. Ove tenkove je Ukrajini donirala Slovenija, koja ih je tokom 1990-ih modernizovala na osnovu T-55 tenkova naslijeđenih od JNA. Situacija je postala toliko kritična da su Rusi počeli ispaljivati agitacione projektile sa letcima koji pozivaju ukrajinske vojnike u Guljapolju da se predaju ili povuku.
Ukrajinske snage, koje su tokom 2022. godine branile snažno utvrđene južne prilaze gradu, pokušale su da stabilizuju situaciju prebacivanjem dijela snaga na kritični sjeveroistočni sektor. Međutim, Rusi su iskoristili tu slabost i brzim napadom ušli u jugoistočni dio grada, dodatno pogoršavavši situaciju Ukrajincima. Sve u svemu, Rusi su ostvarili značajne dobitke na Zaporoškom frontu i započeli najveću bitku na ovom ratištu od propale ukrajinske ofanzive prije 2 godine. U narednim sedmicama i mjesecima može se očekivati potpuni pad Guljapolja i nastavak ruske ofanzive prema Zaporožiju. O ruskim napadima u ovom pravcu i bitci za Guljapolje govorili smo i u ranijem videu, objavljenom prije 2 mjeseca, na koji možete kliknuti na ekranu na kraju ovog videa. Hvala vam na pažnji i srdačan pozdrav!